Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat anu kusim kuring dihormat, dipayun mangga urang sasarengan mandatkan puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa hadir maksud badan nyaksani pernikahan dua insan makhluk ciptaana dina kayaan sehat wal afiat. Sholawat serang salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, teu kakantun ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kaing syafaat dimantena ke di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah dina saat ayeuna urang sadaya badan nyaksani pernikahan antos ingkang rai Diki Permana Sidik kata Intan Sri Rahmawati. Alhamdulillah mas kawin parantos kasebat nyata kuartos 1.672.300 rupiah. Oh mangga kanggo saksi. Punten Pak ya. Hadirin rahimakumullah, kanggo saksi kahiji kesana Bapak Momon ngers, saksi kedua kesana Bapak Hadi panginten mantan kepala desa Sadapaingan. Hadirin rahimakumullah, mangga sataatan lumangsung ijab kabul urang maoskeun heula dua kalimah syahadat sareng istighfar taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten kalepatan urang dihapunten ku mantena. Wabil khusus kedua calon panganten kersana Bapak Wali umumna ke urang sadaya kana sejanak sani kana yakar nikah. Urang sasaran kana sadaya nya mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Neng sesalaman ka Bapak sok nuhun ditikahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi tikahkeun. Ka Diki Permana Sidik. Suka abdi kalayan ngangge mas kawin ku artos 1.672.300 rupiah dibayar kontan. Bapak siap bar mangganya mangga suntangan ka Bapak bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ngalap barokah sataatan lumangsung ijab kabul urang dedelan laku khutbah nikah sakedap panten. Ku akang mana kang khutbah nikah? Aku hapunten cepatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum ang tarisuni sakarha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna ila yatina bi faisyati mubayyinah wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu sai'a
wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatu sholihah wa auladu abrar wa hulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Mangga Bapak AA sesalaman ya. Terus latihan ada acan. Terus latihan ada acan. Oh boleh, bahasa Inggris pun boleh ya. Bahasa Inggris bangga, bahasa Arab bangga. Dan kieu pangitanya nanti sudah Bapak memberikan misalnya dibayar tunai, langsung jawab oleh Anda. Saya terima nikahnya Intan Sri Rahmawati putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai boleh, atau dengan mas kawin berupa uang 1.672.300 rupiah boleh. Mau yang mana? Mau yang singkat atau yang panjang? Yang singkat aja boleh. Saya terima nikahnya Intan Sri Rahmawati putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai. Sok sakali denya ya. Bapak sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Diki Permana Sidik. Bapak nikahkan putri Bapak bernama Intan Sri Rahmawati kepada Ananda untuk Ananda dengan mas kawin berupa uang 1.600.300. Saya terima nikahnya Intan Sri Rahmawati binti Bapak Eman Suherman untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cukup Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Ustad karena Allah kanggo ngadua mangga sok. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina Diki Permata Sidik ma'a zaujatihi Intan. Amin. Kama alabta Sayyidina Adam alaihi salam wa Siti Hawa wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Ibrahim alaihi salam ma'a Siti Hazar wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatil Kubra wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Ali karamallahu wajhah ma'a Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma barik lana wa barik lahuma. Allahumma barik lana wa barik lahuma. Allahumma barik lana wa barik lahuma. Wazma bainahuma bil khair. Wazma bainahuma fil khair. Wazma bainahuma fil khair. Allahumma ya man azaba Nuhan fi qaumihi, ya man nasara Ibrahim ala adahi, ya man radda Yusuf ala Yaqub, ya man kasyafa dur Ayyub, ya man ajaba da'wat Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibn Matta. Nas'aluka bi asrari asabi hadhihi da'awati an tataqabbala ma bihi da'awnaka wa an tu'tiyana ma sa'alnaka anziz lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lijaba al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Turnuhunkan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah ijab sareng kabul tos laksana sah numutkeun syariat agama. Teteh ngadeg sakedapnya.